nja ya mutana wa Field Marshal Ruku Wanyonta kana Ruku agitagwo Ntoi Kiara Wanyonta na mutana we Geoffrey Kithinji Ruku no ngwete ugeni akimbiraga agitonagia rugono rwa uria Maumau yambiririe na Maumau yambiririe na no ware the chief financial na executioner na uria wejire na rietwa Maumau chikweja na baikara ndene ya kif Ruku na mathenge ibaumirire bareja kwao Rubiri Mpuri bakweja Ruku na etire directly kwa mutanungna ura mukuru mutanungna kumona ibagwira nirwe na mwira kinya family yakwire okenjo na kuma mutanungna na mwire uwe nkono ka munene indi utumba kwa munene ketho tauma njuri no wetere kwa mi utara njuri no utara umakiama na ndi ura kathithia ura tukathithia tugeta kwa mubea oito kaumire njuri no na ndi iba itirie na mubea na mathenge na ba mukuru ngira betere kwa mubea luckily enough mubea mwakuru ya munini wawe no tunari na ekuru batano aumite njetu anu kume agita kura rita ya kwa muthoni etite na bakenyi na nyanya na yakinya na mwarongina na tire amwirire mutano chia na kwenda kuma njuri kinya ketha na chireri turoba aririe arero akiraga ita na kwenda kumenya charie cha njuri na cha kiama mubea mwira no kiama yeka kiathirwa ni Mungeretha tutina kiama kina weso ntukuni kiama Mungeretha na rathirire kiama athithia mbarasa yawe kiama guti gintu gitumba kinyokeia utumba kitumba ukugambira woga ikwa kotini kana witoka gambirwe ni antu baba thuri muchungu na nino kuma Ruku iguru ari apetite kwa mtonjuri eta aitonjuri enda mathenge alitwa erwano atumba kwa munjuri non tutte mumiru erwana na uge ura kathithwa kenda a mumiru auga no mwankachi arwe na aciaro kwanja family friend ile agetikirwa munjuri Ruku na thaganire ndegwa kwa nyamwera akurubetwa bonthe na mukuru ura auga no ithe eja bauga mwana no mumiru na umanjuri na kuma aria Ruku a cheki sharia cha njuri ono utero igatuma antu barwa mubea mwira no utarauma bia mabionde lazima we mtu KCA Kikuyu Central Association ukabe amwira ndi tayari na no kumenya Ruku evaluate Maumau yo iri atega ya njuri ni thirikari in operation KCA ni antu bagwatane ba gintu kimwe na ndi abori atiri twenda tuthithia kiama kingi na ndienda tukija kaire aya na a wiki tukija kaire ndenda tuchwarie twaria tugatumira o mathenge kwa askari bangi bakara muitune baba ba muito forest guard
bari na Gikuyu kiarege kwambira kulima no na kwambira kulima kinya kibiri cha nara bakimbo na ndino kumea bejania bari ibejana kinya kimichamani yao baiba Gikuyu bathatu kenda mathenge ateka igwa runiri bakweja baringanirwa borwa na ndi inerie tore ko mbona irori rire gatoke kya makya tukathithia bauga marieto aja rukwa boria tukabe eta maumaure tweya tutega sawa na maana ya maumau mzungu aende Ulaya Mwafrika apate uhuru au uhuru nukumea bonde baretekaniria baira mubeano ntuno ari almost the age of the wa father wa Ruku no kathithia miuma iria muntu anywa akamumomo nukumea netikiririe na bakweja ya mbere Ruku no etukirirwo maguta ro mbere kenda muthingati owe etikirwa babange na ndiberwa bakara kwa muma kwe muma jo ordinary na jo bya biongozi bya area ya district area ya division na location and so forth na mumajwa everybody kenda jolete anto bonde into kimwe baungana jaura nia ya KCA yale no kumea kuma Uruku bambiririe au maweta ke jana mumamba na mathenge up to Nakuru nekia kuthithia u kenda aeta kwa mashamba ya chunkwa agichietha ya mtu oshwangugi. He was fluent in English, in Swahili, in Kikuyu. Ko kinya gitateka atetherwa aikira kinya muchunku na ndibeta baria ngugira kamuria kamwira nkeja kairi mboneka uboneka aga tonya njana jakiri aitibangugi etakarara no akirara no arita akibaitai akibaya jamiuma na akibaya ndokita uria bakwenda kuthithia au kinya Nakuru akara no ntuku ithatu inya aingira reli ya Nairobi ejita kuona anene ba KCA. That was in 1948 na 49. Known to the word Mau Mau was formed in 1948 mweli jwe 11 akinya Nairobi na chwere baba ari nisaina KCA ethera ni family Koinange andi barangia na mwera ura kwenda na uyu usisau bale Koinange Chibo na nare akumo nene aino kumenya akarangabo atonya Nairobi town bambiria kuitana mimo pole bachoka begitira ubejira Murang'a, Nyeri, Kikuyu bachoka njira Embu beja Meru abambiritie bakweja ibetere kwa chifu Angaine nawe ari china chief na nari na weso nkurukie machibo yangi netekiriria nyomuma na bambiria ko uitaniria nguginwe kethea mbaje mbageta kwa chifu fulani chifu Angaine no tumana mbere rukuba eta bethera chibo uria
bakaria mbere bakethiria Ruku gaita 300 Kenya shillings atigara chibo eta kwa chibo ungi baria akethiria agamutigara 300 Kenya shillings na aja barere water less than 10 shillings na ndia athithio mwanka Embu Masakos ethra utege wa chibo ageta aingirome nontu ibaigire akeja inu mundu ucio akagithatia ataga ngima ejaga akiberesa exactly what you want to do na akubera babwi itwene buri anene indi twina mbitiaje iguturuma tuturo wa Afrika turatura tugochiatha MBCD iri ibwa pointero chibo wa pointer chule what is the next mu Afrika wo ongeka gakuro ya ntiri bubitithia antunguge itina mushara atabakira kuma zero na ndi awara akiuma ulapo kathura munene Ruku akaeta kiriwa akamwaga being a poor man you can organize nothing kambiririe kweja raja iri 1952 akirikuta antu batonya mwitu the same time 1952 August ara recruiting General China ari kwa city council jani change ya askari baba mwitu ba city na aretikireria nikenda eta kurutira antu mwitune anenkora that people aringanwa nabo Karatina atonya mwitune na tiga nenkora chiringi 900 nikenda baba baretera irio bakaita bari utheri na antu baba ingi bakesi na bakuiwa kure na antu bakuritano aja beta kurwa na muchonko nikenda bachiatha babongwa na gita na Central Province areta aboria Mbabwe bokwingi rugirene antu baraje kure machamba rugirene bamuro nange bokwingirwa botigwa gategatene boga expandira na yo no yale major dragon yani ndere kuracho jukirwa ni achonko bakujukia naba Masakos na ndi nyo baigwa kule muntu uri atayari ku ba sponsor na betandwene baigwa bama bakenda gushirita yambiririe muito janyeri General China no etikiririe aja no nete mukuru unge wale gatheri na bari no kwami na regere ni nyimene neja gwitikiria and first soldiers they were trained at Nyeri mweri nejwe nana 1952 nikendo riu 1952 ndiria mara kwanza agweta wiki ya kwanza abanenkere muchinka jumwe wiki ya pili michinka iri the same week abanenkere kinya misinke tanta na tomboksi tutanta tutwa risasi nonto bari radira muitone na bakona irwe ni General China nonto iwosana askari in simple terms activities ira aitere akonenkero micingere tantatu chiatuma muchunku kana ngavana aiwa kweli antu bakwita activity itebui ekulingana na watho ba thirikari tira ugire we akambire michemanio na ndegwa jwa mbere yogeta Kiambu chief wa Ruyu nonto no ari china chief by then au mira na mware ajugwete na njere choijiri akiwa rukurutana na ntubara ba utoma rutana patumba kuthithia kinya muchumari bya murango athara uba chita maumau nonto ru lete rumirire no kumea rachio goro pa
mwandikire kinyonga bo mwandikira kinyonga to mwanka bona urakanyongwa kana korawa nandi bamenya ntukure ari na muchemanio na ukiambu na kulewa kakinya ethe kwina injection ya barabara na no mwankeje na barabara yu bareka askari iwao momo train soldier na muchinka inaju aithite le senior chief waroya akweja na driver bakirungama enda muradha kibara kwamba timbaya amuradhire Korabon au muradha Korabon ogibwa sibitali ujo mu askari atreja kuga ura oraire chine chief ura avivia nyomara ya complete erwano you didn't kill him na ma sibitali leo kinyanto bainge bako mbakwa mamau na ba kwenda mantu activities cha mamau leiwa igwa bakuna kambi cha polisi nambi na bateko gwatekana batira menya antu baba activities chao chigatoma tono uru na ndi antu bachita bekirangu cha daktari na educated schools ekrankingo na ndi beta kwa hospitali ala receptionist ya oria ojo mwali ula wale nduti itukwenda kuona chini ya chief taigwa nara atakine neamba na ndite kaka abatongeria mwanka kiri ala chini ya chief amami na ntuba mumenya very clearly tuba kwambira kumura sore bwana chini ya chief makaindi jaja lenda ukura ni jakaliatia tantu bai baba ya baba bai mwaliri ora achonolere silent pistol amole keria kibara ka mtu agitate abona ukua baumara bachitira nasi akita kuona naraikirie antu na mandaktari jaiba jachitira na ngali bedra chini ya chief na kwire what will happen tekaba kera gavana thirikari menyithwe gavana nora irwe is second attempt thirikari gavana auga na ndi ura gwakara apo karenji mathiko na ntukwe mathiko bumbire barenji na ntukwe u gavana nejire na politician ya kinya tabeja non tulibu ali mwalimu ba witness muntu akwa kwe kinya dai nyacho tuko gavana and declare state of emergency maumo na ali na crew omba kugundi clear state of emergency no ntukwe anene ba abali ba kao ba kwatabo maumo ya choka ya karandi guru yori how are we going to save these people ba tuma muntu antu beta barenji uraba kaeta kwira international community onto tumba kuringa thimo leu ure a Kenya yumara o me Kenya bara umo baleta Uganda ruko chief financial na ndi bagweta Uganda baringa thimo India yaringa USSR rune na magatheti kiumera ndene Europe ironania all politicians pa Kenya ibagwati na baindene muchonko na girware so much hearted nontu mantu ja balenda kuthithia ya mbere ja umira kire international community na ndeja ere international community nontu lacha nirire other medias man na ndene second war na naji whatever
uria activity cia ndoa ikaraga kuthikeria rugono rwa Maumau na Meru na aria Maumau yambiririe na no wambiririe ukorirwa go subscribe na go follow kiri Facebook na kethira we na kiuria andika comment au ndiguru na tukomba gukuthingatia kiuria giaku na tukagucokeria ibwaga muno tucemanie kimetutete na ukirikanaga ati batu ya Meru turi nchamba na ibatu twambiririe Maumau. Team Courage.